Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Para tanteretan hadirin otamahipun para ulama, para kiai habaib, tokoh-tokoh masyarakat, para sepuh kaula amul jeki kaula cintai. Semoga adanya pengajian ini dalam rangka Al-Quran, sholawat bersama, besar manfaatnya, diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di bulan Ramadan kita perintah wajib pergi puasa, wajib pergi puasa, perintah kan ku puasa fardu ku puasa. Kita siap puasa, Allah siap tepat. Kita siap puasa, Allah akan memperbaiki. Kita siap puasa, Allah yang akan mensucikan. Allah yang akan mensucikan, Allah yang akan membersihkan, mensucikan. Allah yang akan memperbaiki. Sekaligus supaya bisa menerima Al-Quran, tuntunan Al-Quran, sirnya Al-Quran, bisa menerima kandungan Al-Quran, bisa menyambut Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Nabi Musa puasa sebelum narema Taurat. Kanjeng Nabi Muhammad puasa sebelum narema Al-Quran. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nabi Musa puasa sabulunan nerima Taurat. Kanjeng Nabi puasa sabulun nerima Al-Quran. Kita bulan Ramadan Al-Quran itu min Allah yang aku bisa menyerap petunjuk Al-Quran, penjelasan Al-Quran,
tuntunan Al-Quran, pendidikan Al-Quran, nur Al-Quran, sir Al-Quran, kandungan Al-Quran. Rupana neng diri kita nika beda sekotu epailang, beda penghalang bagi orang seki pemula sehingga termasuk puasa kangkui menghilangkan penghalang nikah, sehingga deki pas bisa menyerap kandungan Al-Quran. Jadi puasa bulan Ramadan wiridana Al-Quran. Kanjeng Nabi bulan Ramadan ngungkeuki pos nilang pada darus ban malaikat Jibril darus Al-Quran ngungkeuki. Maka nikah kalau tantretan di bulan Ramadan saya baca Al-Quran wiridana ayat-ayat Al-Quran. Misalnya tak tahu baca Al-Quran, tak bisa baca Al-Quran, bisa Fatihah terus kangku kaangku bisa menyerap ayat-ayat selain, kaangku bisa menyerap surat-surat selain lebat surat Fatihah. Tak hafal, saya hafal kulhu baca kulhu Allahu ahad. Kaangku deki bisa menarik esir ayat-ayat selain. Pada bencela mun etekuk setong lainnya bisa norok mun cela jering cela mereka cukup lagi setong tarik tapi norok timun tak bisa mun bisa ngatamaki Al-Quran terus mabanyak maca Al-Quran tak bisa kapi tak bisa maca pokoknya kawirit ikut kengkuk nikah Al-Quran. Orang yang serap, orang yang bisa menyerap kandungan Al-Quran nikah tak seksa dapat kakopura bahkan terak Quran nikah teti nur dapat kakufuran, teti cahaya dapat kabarza, teti cahaya dapat ke akhirat Al-Quran. Karena nikah pada Allah, pada Rasulullah, Quran ipalebat dari Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada Allah, pada malaikat Jibril, pada malaikat-malaikat. Quran saja lebat Athena kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus aku kengku maca Al-Quran sampai lebih banyak maca juz'an tempeng Al-Quran di bulan Ramadan nih. Nikah bulan puasa bulan Al-Quran sampai lebih banyak macam hisip-hisip tempeng Al-Quran mun bulan Ramadan hisip baca jazana baca tapi Quran kau tu lebih banyak kau tu wiritan lain baca tapi Quran kau tu lebih banyak hafal Fatihah apal inna atainakal kautsar apal wadduha apal alam nashrah mun tak bisa maca Al-Quran bisa maca Al-Quran baca ngatamaki nika lambok ki ajel nang musolla ajel nang madrasah guru-guru ngaji terus ya kenika teti cahaya ben abri syafaat Al-Quran teti cahaya dapat kakufuran teti cahaya dapat kabarza teti cahaya dapat akhirat. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura. Tinggal ma Al-Quran saya memperbaiki deki mali ayat-ayat Al-Quran
faham tak faham baca Al-Quran nika bifahmin atau bighairi fahm, paham atau tak paham baca Al-Quran kenika asampung kenika satu aja Al-Quran nika lebat atena kanjing Nabi lewat hatinya kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad. Mangken bulan Ramadan puasa nyoon ka Allah tetiaki orang sepekus puasa nyoon bisa abad ni ka puasa bulan Ramadan nyoon ka Allah minta ka Allah supaya abad teti orang se puasa di bulan Ramadan pekus puasana tepak puasana sehingga sekaligus bisa madai asir-asir dari beberapa ayat Quran sallallahu alaihi Muhammad. Maka terima kasih dak ke Allah kesoon dak ke Allah kita nika ibri Al-Quran ibri kanjing Nabi Muhammad kesoon terima kasih ibri aulia ibri ulama ibri orang-orang sesoleh kesoon jaga atena ka orang sesoleh jaga atena ka aulia jaga atena ka ulama jaga atena ka Al-Quran jaga atena dak ka kanjing Nabi Muhammad malih fokus ban Allah jaga atena ka an'amta alaihim para nabiyin para siddiqin para syuhada para solehin cek terpengaruh macam-macam jaga atena sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Napa boleh bulan Ramadan nika Al-Quran namoy mendatangi nika tambo walaupun benih bulan Ramadan lebih-lebih bulan Ramadan pompong tepakna puasa nih Al-Quran mendatangi hamba-hamba Allah umat kanjing Nabi ini beda ayat nikah datang pesir kandungan datang bertamu ke hati orang nikah ke hatinya hamba-hamba Allah tamu maka nikah buka atena untuk Allah ngadep atena dak ke Allah buka atena untuk Allah takut tamu datang tepat datang tamu teka tedunga buka atena baik siang atau malam ajalana buka atena untuk Allah takut bertamu saya datang dak ke atena apa mun pas saya datang tamoy kene ke pas datang tepak ayat berde saya tamoy ayat nikah berde saya tamoy ayat nikah berde saya didatangi ayat ini ada yang didatangi ayat ini ada mun pas datangi ayat pas tamu nasi datang tepak ke ayat wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib maka kene ke orang akan selalu merasakan kedekatan Allah akan selalu merasakan Allah maha dekat dan akan merasakan dekatan Allah makanya buka hati terus wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu pas mandi kenika mandi kenika katamu yang kenika mun pas mandi Allahumma sholli ala Muhammad kene ngampungi barakah kene ngampungi syafaat kenika sallallahu ala Muhammad ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li pasti orang seke teh laksanaki perintah Allah pasti orang seesto
Jadi orang seongkuan melaksanakan tuntunan Allah. Falyastajibu li wal yu'minu bi. Pas jadi orang percaya ke Allah. Mun sampai katamu yang ayat ini. Makanya bulan Ramadan atena ngadep, buka atena untuk Allah. Takut boleh tamu ka atena malepas. Makanya coba niatan si coba nih buang, kapi buang, takut boleh tamu. Fal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Wa idza sa'aka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Sallallahu ala Muhammad. Mun pas ayat lain si datang, pas ayat si datang si ta'ata si tepaan datang ayat ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Kecereng wali kan Allah ala Muhammad. Jadi orang saya alladzina amanu wa kanu yattaqun. Jadi orang seiman saya selalu takwa kepada Allah. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Gembira terus ini sampai ke akhirat ini. La tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul azim. Makanya aculuna kamu buka atena untuk Allah. Nikah bulan Ramadan, luar Ramadan lebih bulan Ramadan. Sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Kasuon ke Allah, terima kasih dah ke Allah, sekelangkong dah ke Allah. Abah parengi Al-Quran lebat atena Gusti Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebat atena Gusti Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Dan teretan setuju. Nika mun pas katurunan bodesi kaparengan ayat nikah, bodesi kaparengan surat nikah ayat. Nikah bisa saling melengkapi dekian. Fulan diberi sir kandungan ayat nikah. Fulan diberi kandungan sir nikah. Fulana diberi kandungan sir nikah dekik tila ketemu saling melengkapi, saling nyampurna. Pasti ketemu pada saling menambahkan nih pasti. Yazdadu imanan ma imanihim, terus tambah saling melengkapi gitu. Pada naring asolat ki, pada ring asolat bareng ke Allah, asojud bersama-sama ke Allah, ngadep bersama-sama ke Allah, rukuk mengagungkan kebesaran Allah bersama-sama, at-tahiyat bersama-sama. Lah ya, Kanjeng Nabi si ngimami para nabi-nabi si makmum nang Masjidil Aqsa ketika Isra Mi'raj ni bersama-sama menghadap ke Allah, bersama-sama ngadep ke Allah. Qaddam ahli salati fa shalla kullu man fis sama wa antal sallallahu alaihi wa taqaddam talis salati fa shalla kullu man fis samai wa antal. Nyambung ke bersama-sama terus nyambung ke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nyambung bersama, nyambung ke kebersamaan beliau sampai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
sing aku gengku terus maos Al-Qur'an. Dia maca surat, apal surat Yasin, baca surat Yasin. Apal tabarak, baca tabarak. Apal waqiah. Nah, apa sih apa surat Kahfi, saya tak apal baca. Saya tahu maca, baca buka Quran ya. Cuk sampai ambung Quran tak buka nih. Rok sorokan nama lolo saya buka. Fulus sama lolo ibu tak buka. Ya. Ini kan bulan Ramadan ungke pos nilengan ni kan. Hablum minallah hablum minannas lampuk na ungke fuqara masakin ni kan. Wah ungke fuqara masakin hablum minallah hablum minannas. Saling tolong, saling melengkapi ni kan. Wah, saya selesai pa bunga saya berdoa pedemang, saya selesai pa bahagia kopi. Sallallahu ala Muhammad saling waktu di manusia masuk saanureng aku wien fitnah wien nyake orang tuh naudzubillah mantar selamat takapi mantar tak terti orang tu fattatun mantar tak terti orang saya tukang fitnah terti orang saya suka mencaci mantar selamat mantar tak sampai terti orang saya menghina tak sampai ada orang yang saya suka merendahkan, menghina mantar selamat tak kita bisa nak potong mantar bisa saling melengkapi, saling menyempurnakan golongan tretan kapi ni kan mantar nyerap dak ke abe tuntunan na kanjing Nabi, mantar nyerap ke abe ajaran na kanjing Nabi Muhammad, mantar nyerap dak ke golongan tretan ni kan meresap dak ke golongan tretan ajaran kanjing Nabi, barakan kanjing Nabi, doa kanjing Nabi, syafaat kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu minhu wa tanfarju bil qurabu wa tutabihil hawaiju wa tunalu bihil rawaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lah ya Nabi salam alaika Allah salam alaika
Syam selamat dan bahagia, selamat dan bahagia dunia akhirat, dunia akhirat. Sallallahu ala selamat dan bahagia dunia akhirat, dunia akhirat. Sallallahu ala Barikillahumma lana fi syahri Ramadan, barikillahumma lana fi syahri Ramadan, barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma bil imani kamilin wa farah wa lis salati hawlis wa lima indaka bil huda wal jannati dakhilin mal ladzina an'amta alaihim min nabiyyin siddiqin qulubana wa fi ridhaka mahabbatika ta'atika ta'ati rasul.